MCA wa KIBIRICHIA na urimo karirigite wa kamiti ya rwangi rwa KIGINA kithirikari maturene mbungene kaunti ya MERU ni ameneretie ndwari ya ira chigotambo ikone KIGINA kiria kibati gukinya kaunti neji ya MERU muno akiorota SENETA KATHURI murungi akiuga noe wethiritwe agita mwingi ni untu bwa wiru bwawe bwa siasa cia 2027 na kuria atongeria gutiga gukuria mpatho na kugwatana amwe bonthe kiri gutethereria muntu o withire maturene nkuruki na ugite kagita ga siasa ikathiri na nto ni baritirwe ngugi Kevin Kimathi na chotariria MCA KIBIRICHIA na aruri mukaririgitio kamiti ya wajibu wa mbeca cia thirikari mbungeni ya kaunti ya MERU na ituritie kiriwika weru ne KIGINA kiria kibatu kinya kaunti ni ya MERU kiutato na uwebu wa SENETA KATHURI auka nyumene twigitwe SENETA wa MERU akiariria ati mbeca iria ciejaga MERU ni 15 billion na ntu babangi bandombete gucokia kiuria kiu nontu ti uma mbeca iria ciejaga MERU for information around 9.4 billion. So in kwaga information ira ya SENETA kuga 15 billion icho chiejaga na agatara miaka 5 akauga ni 75 billion urongo bunene na ndaigitu akiariria kanisene. So itekumenya kethera gatije kana ikwalia underibaritire kana ne mubango jwandwa kurwa na ngavana atumirite information yete ya uma na kinyilia kiribu nda kumenyithia mumero ujo beche cha MERU daiji ila twirigirite ni around 9.5 billion kuma kire thaikwita share na mbeche ichi onganirwa na ila inge tuthuranagia chisibitari ila twita FIF own source revenues inge che kuthurania na gothoko and what have you. This year turirigira kuthwa twina billion total budget ya 10.8 or 0.9 billion tuongerwa kira gikongereka kuma kiri 11 division biru ejira central ni president the other day na riwi romba ria warene na Buruni atongoria kwimenyera na utamungi kiriboko ni KIGINA kia thirikari maturene muno akiolota sini toyo KATHURI iromba riakwa kira atongeria ba MERU twike ni ndwathi nonto ndwa iji tukurwa itetedia kira kire na gitumi ni mutongeria wonde umare agachuire MERU into na inkwenda kuga bechi iria tuonaga kuma kire national government te SENETA oretaga iretawa through an act of the National Assembly na iria chumanaia na iria twitaga County Allocation of Revenue Act na atira ne yugaga UGAI wa MERU rwa national government bukaga watia beche iji geta MERU iji chiete Embu iji chiete Isiolo so kinya SENETA gathwa ate mbunge beche ira gaikeja MERU na ne ontu ye karinge buru atongoria kaunti ne ya MERU baukiritie kunyushi seda cia mwaka wa 2027 igitara kura likeja na nkwenda kuga kinyarere 2027 nonto kwenda bena mathuganio ja 2027 kinyayo itethwere muchetho tugakaria gite kia ngavana njira siri twakikishe ngavana uri uri kuga kweja na service the opportunity ya kwethirwa on service ta thirikari nere iri kwembere ya munya na kinya ejire kinya dantrare kwindre observer imbira karaika na haruo ndino opportunity kwithwa ndi thirikari ne irere kwe kawira mwangasa inkuomba gukompea no igushare no gukompea what is happening ure thirikari na kawira mwangasa kwalan is to the advantage of the common mwananchi. Nkiripotera weru weekend kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi.